Chacho bachcho, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beh Abdul Ghani Lone chus BMS Crawlpur peth azuk lesson het hajir. Class 8th mazmoon kashir te azuk topic shu nazam kokot shu vanan imuk triyim te akhri his. Tu kadu kitab page number 2 tat man chu ye gonic shar petun chu az es karun shuru. Dhyan tuthe dhyan bapar vanai kya khar meun vatan chu kas kalo kharat bui chus nir dandas nivancham ash makam tat lol kasan mecham khenvöl ashak srar praran karan prat könsi bui chus parda urban dapan chus vayan chus pur myadas pir saban bimaran yam chus kalpih bepheran adai chuk prun tasrubdar neran vuchan chus malikin sayant grayan nafas thomut patay chumna khodayan khoda se bas dohai minnat yaman chus pathar pe mit bekem phal kyaman chus biak telim vanai kya khar meun vatan chu kas kalo kharat bui chus nir dandas nivancham ashmakam tat lol kasan mecham khenvöl ashak srar praran karan prat könsi bui chus parda urban vayan chus pur myadas pir saban bimaran yam chus kalpih bepheran adai chuk prun tasrubdar neran vuchan chus malikain sayant grayan nafas thomut patay chumna khodayan khoda se bas dohai minnat yaman chus pemit pathar pemit bekem phal kyaman chus. Chacho bachcho bu karo thoda vesne in shar na vanai kya khar meun vatan chu kas hey insan bu kya van kas meun khar vatan men tarf madat vatan bu bakar akar bakar yaman kalo kharat bui chus nir dandas ye chu prun rewaj yel ki ye tahti chu pata ash travan dand go vagera niris maz nir ge sujay ye charve gas khavan ch pat yel nyur estravan ch pat estimas nyaz thavan khoda sabay ye dand goswar kar vatun gar asa akkokor pote me bunnu mareb tach vana es kalo kharat bui chus na nir dandas yani nir dandas var pot vatna khat ch es nyaz kokra na thavan kalo kharat yani gos sadbit vatan ta bamar ha kokra tich vana i kokor kalo kharat bui chus nir dandas nivancham ashmakam tat lol kasa mecham khenvöl ashak srar par ashmakam tich gasan luk sala wala karni lol chavni osha chavni ta tor tish asan niamat temin sait kokra na mari khavan tati ken zairin ch gasan srar te ta ch ziyarat karni tor tish kokra na niamas tich vana ish da nivancham ashmakam tat lol kasan mecham khenvöl ashak srar par karan prat könsi bui chus parda urban yani yesi ke baş asan kaymış asan su dur karnı khatır ç kalbalay meydevan yani kokor vanıç karan prat könsi bui chus parda urban vayan chus pur myadas pir saban yani yel kan pir tian gar köns pakana ti az davi tastis pir sobast timesti gas kokrana asan iştim sindes myadas sakra sevan bimaran yam chus kalpih bepheran yel köns bemar asan times hiç kalpih dalan kokrana kez adai chuk prun tasrubdar nera yas köns nazar ezgum jin asas prakasamut devasas prakasamut yam bekem tasrupasas gumut times dalan kokrana pita ad times tasrup nera
अद वुछान छुस माली कान छायन तो ग्रायन नफस थोमुत पते छुम ना खुदायन यानी ये मेन माल कान नेरान बुझते बह सह वुछान बस तमिस पत ब्रोह आसान डव डव कर छायन तो ग्रायन आसान वुछान क्या सह छायन तो ग्रायन आसान वुछान यम किन कि यह मा त्राय फल फूल मे खुदा सबन नफस थोम नफसस युतन वातम कह नफसस ये वात तेली हेक इंसान जिंद रूजित तवे बह पन्ने अमिस मल कान छायन तो ग्रायन वुछान यह मा त्राय फल फूला मे बह खेमा नफस पन टपावा वन यह वुछान मल कान छायन तो ग्रायन नफस थोमुत पते छुम ना खुदायन खुदा सबस दोहे मिन्नत हेमान पत्थर पेमत बह कह फल फल खेवन बह शुक्र करा खुदा सबस को मिन्नत दोहे हेवन तिज नफस छुम खोमुत अमे कह फल फल यम पत्थर आसान तमे खेवन शुक्र खुदा सबस को ताठो बचो अम पत कह लफज कह नई नई लफज ये मज कह तिहन कर बह कोशिश तुम मानि वनस मिसाल के तौर पर गोडनुक लफज कह लफज खर खर गो फायद वात नफा वात नी दान सह दान युस नीरस मज खैरात गो सदक न्याज लोल गो ऐश लुत्फ लुत्फ तुलन ऐश अतन तुम वन लोल लोल वन मोहब्बत ऐबन ऐब गई कमजोरी खमी वयान गो रास यमान तसरुबदार गो आत्मा देव जिन वगैरह तो कह सवाल यह जवाब थान जरूरी गोडनुक सवाल चूंकि गोबर टाइम कम नमिक सवाल कह चूंकि अपलोड गसान कह इसलिए कर बह नमिक सवाल वन बह तुम सुबह बी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बिहु खुदायस हवाल।